yawe nuko atari yawe. Reka dusome Zaburi ya 200 ku murongo wa 3 n'umurongo wa 4. Zaburi 200 ku murongo wa 3 n'uwa 4 turasoma mu izina rya Yesu. Avuga ngo yibuke amashikanwa yawe yose yakira ikimazi cyawe cyoshejwe. Iguhe icyo umutima wawe wifuza. Ishitse inama zawe zose. Amena. Imana igiye kwibuka ibikorwa byose wakoze kandi ikikuguhera. Nta gikorwa na kimwe wakoze izibagira. Wari umuntu amaze iminsi ariko ararira bivanye n'ibibazo ariko aracamwo, akavuga ati Imana kuko wibagiye n'ivyo nakoze. Imana ntabwo yibagiye ibyo wakoze, ntabwo yibagiye ibyiza wakoze, nta nubwo yibagiye amashikanwa watanze, nta nubwo yibagiye ibyiza wakoreye abantu, imfubyi, abapfakazi, abagowe, nta nubwo yibagiye ibikorwa ukorera muri eglise yawe cyangwa ahandi. Waracabyibuka kandi amanukanye no kugutabara. Nacho bitwaye uburebure bw'ingorane yawe, nacho bitwaye ibiyomaze muri iyo mibabaro. Twabonye uyu mwana la lune ingene yakinye, aho yabaye mu buzima bugoye. Abamubabaza ntabwo barabana basbanye n'urugo, barabana bazaranye n'umugore, ariko we niwe yari umwana bwite, ariko akabura amahirwe yo kubaho neza iwabo. Nawe nibwo buzima uri kurabamo mu buzima butameze neza nk'uko akagombye kuba nk'umwana w'Imana. Suko Imana itabibona, nuko byerera ku gihe. Amena. Ntabwo byerera inzara ngo ariko byerera ku gihe. Igihe cyawe nawe kirageze, aho uhoraho agira yibuke ibyiza byose wakoze. Mordekayi yarakoze ibyiza, amenyesha umwami ko bagira bamwice, ariko nta mpera yahawe. Suko umwami atarafise impera yomuha, ariko Imana yaribagije umwami kugira ngo azoze kumutabara igihe Hamani agomba kumwica. Hari impamvu inyishu yawe yatevye kugaragara, kwari kugira ngo Imana ibanze kubwire ko yibuka ikibazo cyawe, ariko kandi yibuka n'ibyiza wakoze. Ibyo wakoze bitameze neza waravyihanye kandi yarabihariye, ariko kandi yibuka amashikanwa watanze, ikibuka n'ibyiza wakoze, ngo amanukanye no kugutabara. Ndahejeje. Mu minsi nk'iyi uvuze amajambo menshi, usigarana intebe abantu ukababona. Bakaza kugaruka uko ageze umwanya wa faraja. Haleluya. Ariko ngirasengera ubu yarageze aho yihebura, yibaza ko Imana yibagiye ibyiza yakoze, yibaza ko Imana itacibuka ibyiza yakoze. Anumye ngo ndakubwire ngo aribuka ibikorwa wakoze, kandi amanutse ngo agutabara. Umwanya utazi, n'isaha utazi, n'umunota utazi, izobikora. Ujya mukinyi igihe bariko baramupfukamira, nacheriuka kakaririmbo ngo wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Uno munsi uboneka nk'uko umenga ntatushoboye kukutarishurwa. Bakubwira ngo iyo Mana usenga ni Imana nyabaki utagirana. Uzubyandike, sugira ngo uzubakora ku itama, ariko uzubyandike kuko umunsi uzishurwa uze wibuke ko nawe wabiciye. Amen. Iyaba byogakunze nyenizo ariko aragusohora ukamufotora, nuko atovyemera, kuko hari umunsi nawe azogupangira. Iyaba byashoboka umukoresha ariko agufata uko ariko aragufata kwirukana kugira agucura bufuni na buhoro, iyaba byogakunza kemera ko umufotora, uzumubwira ati sha aho niho komera tukifatisha selfie nawe, kuko hari igihe nawe uzomuko
Yesu yankunda. Haleluya. Waribuka ibikorwa byiza wakoze kandi amanukanye no kugutabara. Iyo kunze ibyo biroroshe. Warayiriye ibijumbu siziko, warayiriye ikigori, warayiriye ubugari, isosi ugashiramo umunyu gusa mu mazi ukuranya amapeti menshi kubera ujya kubura apeti n'ibibaho. Nuko ubuvise byinshi wamaze gatatu utajya wowe urapeti gashana wowe guhirengarenga zitagira amavuta wowe urapeti. Halo. Iyaba byokunze ugashiraho agaselfie ngaho nyene umunsi wishuwe hari abantu bazibagira bakakubwira ati no kameme uzi bari bigeze ubamo ucuwereka kaka video atuyu ninde. Haleluya. Hari umuntu ndiko ndabwira ubwo yo wari ndega yemwe. Haleluya. Igihe kirageze kandi igihe ni aho ragira yibuka ibikorwa byose wakoze kandi amanukanye no kugutabara. Bazokwifuza kugarura amajambo bavuze bitagikunda. Bazifuza kukubwira ko ari cyo mupfana bitagikunda. Bazifuza kukubwira ko muva hamwe bitagikunda. Ntuzubishure nabi. Uze wiryohererwe kuko Yesu azoba yakwiyotse. Haleluya. Warayibutse ibikorwa byose wakoze. Abantu batabonye Imana yarabibonye. Abantu batakwitayeho Imana yarabibonye. Abantu batakubwiye merci Imana yarabibonye. Abantu wabagiriye neza nabo bakwishura inabi Imana yarabibonye. Kandi amanukanye no kugutabara. Ese cyo mukomye ngwigomezi ukongegwa inkomezi ugashobora kwihangana ko asigaye kandi gato gusa. Igihe giheze sico gisigaye. Igisigaye nico gitonya kandi vuba bidatevye. Reka ndabivuge mpagaze ngani nzovyibuka neza ati yacihagarara ngaho. Vuba bidatevye Imana igiye kuwemeza ko ari Imana yawe. Ndabisubiyemo. Vuba bidatevye Imana igiye kuwemeza ko ari Imana yawe. Kubw'icyo nturire nunicuza impamvu wakoze ibyiza. Oya komeza komerezaho nyine. Imana igiye kugaragaza ko ari Imana kandi bazoshima Imana biciye mu byo wazobona muri wowe. Amen. Ndahejeje. Ugomba ko dusenga hamwe na haguruke dusenge. Imana iguhe kwihangana. Amen. Ico gikombura kuranywa hasigaye gakenya kangana n'umufuniko w'ifana mu gikombe cyose wanyoye. Maria ico ni gikombe cyawe. Yesu yarabanye igikombe cyawe aravuga ati choma igikombe kikandenga kuko yabona ko kirura kimeze nawe. Ariko avuga ko ntibibe nuko ngomba ariko data bibe nk'uko ugomba. Hasigaye twanzunya dukenya Marira. Ukomolozi. Ukurere twatundi twanyuma. Amen. Kuko igihe kiraje. Amen. Aho bazomenya gusenga Imana yavuye. Ntuzisigure. Yo izisigure. Izo bisiguzi bikorwa bigiye kugaragara. Nuzo wabwira ati nimumbone ukujense ng'Imana ya vrai. Weni wihorere. Hora ceceka. Wihorere. Haleluya. Hari igihe kimwe abana b'Imana ubukomo kimani kibabura
tora kamwe kukija kwandikisha kwa butike akadeni ntibaramenye uwuriwe. Aho ubwira abana ati bujye ujyana data wacu akavuga ngo uyu nta nicyo dupfana, ngo uyu se nuko yaragirira papa niyo mpamvu avuga ko ndi se wabo. Hari igihe kimwe bagiye kuvuga kuri inshuti shika utakibishaka. Hari igihe bazokwingingira ibyo utagishaka uriko urabikenera ubu, ariko hari igihe kimwe bizosobanuka neza. Nari mvuze ni ako gakenya gasigaye muri icyo gikombe kanywe ntugire ubwoba. Kamarire kukomboroza ni ayi mu Kirundi. Ugafyete ugakombe ugakure kose ka nakakane kanyuma. Amen. Umarire hamurindire kuko uraraje kugutaba. Yavuze ukuvayo 14 ngo mweni mwihagararire gusa. Nawe ndakubwiye ngo ni wihagararire gusa. Amarira warize arahagije. Munyingarize uwati amarira warize arahagije. Usigaye kurira rimwe gusa ayanyuma. Haleluya. Amarira warize arahagije. Arageza uraza kugutabara. Ushimikaza hejuru. Mwami Yesu gira neza kandi uragorotse. Uri Imana iruta ivyitima. Nagomagaye utabara ingene data ageze atemba. Nagira umutabazi yararaze hirya araba hino arabura uwo mufasha. Abari kumufasha nibo bari ko muteza ibyaha. Uwari kumugirira neza niwe ari kumugirira nabi. Ariko ndamagaye ijuru ritabare kuri uyu mwanya wa nyuma. Aka kamwe gusa gasigaye mwami useruke bimenyekane ko asenga Imana y'ukuri. Arayishayikobasika baramukoze kwitama bamubwira ngo Imana yawe irihe. None mwamubuza ngo wibutse ibikorwa byiwe nawe arabyizeye arindiriye. Mwami seruka Rasika seruka mwami igihe cyawe cyo guseruka kugira ngo bimenyekane kuri Imana kandi Imana iruta imitima. Nizeye Kristo kubikoze ni mu izina ryawe Yesu. Amen. Reka dukomere Imana amashyi. Reka twicare. Ngira mbaza muri twe hari umuntu yoba ataramakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe ashira ukuboko hejuru niwe gusa acamanura. Ndabaza hari umuntu muri twe